Zbog izmena i dopuna u javnobeležničkoj tarifi napravili smo odgovarajuće promjene u programu Avokado kako bi bio usklađen sa novom tarifom. U nastavku dajemo pregled promjena. Promenjena je cena boda na 216 dinara za sve službene radnje uključujući i nove ostavine. Po vašim zahtevima, ostavljena je mogućnost da se takozvane stare nenaplaćene ostavine tarifiraju sa cenom boda od 180 dinara, ako se za vrstu nagrade bira ostavina, prema slici i dodeli odgovarajući broj bodova za nagradu i troškove. U model list nepokretnosti sa i bez zahteva, uneta je tarifa za materijalne troškove u fiksnom iznosu od 6 bodova, a korisnici koji direktno iz programa Avokado šalju fiskalne račune izdaju račun na kome će pisati da se naplaćuju troškovi. Model 22, solemnizacija ugovor o uspostavljanju stvarne službenosti tarifiran je sa 200 bodova. U tarifniku je promenjeno da beležniku pripada nagrada u visini od 50 i nagrade s tim što ukupna nagrada ne može biti veća od 4000 bodova, prema slici. U tarifniku je promenjeno tarifiranje u hitnim slučajevima, odnosno u slučaju neodložne potrebe, obavi izvan utvrđenog radnog vremena ili neradnim danom i praznikom na 30 bodova za svaki započeti sat, ali ne više od 150 bodova. Za posao koji, na zahtev stranke, javni beležnik obavi izvan javnobeležničke kancelarije, nagrada se povećava za 20 bodova za prvi započeti sat odsustva iz kancelarije, a za svaki sljedeći započeti sat za 10 bodova, ako drugačije nije određeno ovom tarifom, ali ne više od 150 bodova. U delu potvrde napravljen je novi model pod nazivom potvrda o izvršnosti i tarifiran je sa 10 bodova. Svi modeli overa tarifirani su za fizička lica 1 boda po jednom potpisu i na jednom primjerku javnobeležničke isprave i materijalnim troškovima u ukupnom iznosu od 2 boda. Za pravna lica 3 boda po jednom potpisu i na jednom primjerku javnobeležničke isprave i materijalnim troškovima u ukupnom iznosu od 7 bodova. Sa brojem primjeraka uvećava se iznos nagrade i materijalnih troškova. Korisnici koji direktno iz programa Avokado šalju fiskalne račune izdaju račun na kome će biti razdvojeni iznosi za nagradu i materijalne troškove.